अहनबदा मरुओइबा पाव मणिपुर दा कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेतगी हौजिक फावबदा उमंगी लम स्क्वायर किलोमीटर 794 मांगख्रे कुमजा लिसिंग अनि कुनगा माथोय खक्तदा लामै चाकपगी थौदोक लिसिंग तरा तरुक चात्रुक तरागा मापन थोखी हाइदे लौफम कन्ननबा खुल खुदिंगदा फ्लैट की मवोंगदा युम साननबा खनरी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे याइफा थौरांगदा येलकपसिंग अवाई अखुम तौरोय हाइने ngam gi sambal khaba minister letpau haukipna yangsinkhre school education department ta anoba wathok cabinet ki warepna program officer tarau humdoi amasung assistant program officer taragani thoi oina absorption tawkiba rule gi wang mandadi haiduna wakalakli high court na makhoi kunga mangabu absorption तौसिन किबा लेंगा की ऑर्डर सस्पेंड तौख्रे सेल याउद्रबदी थबक फंगलोय हाइबा खलोयसि हाइना मिनिस्टर वाई खेमचाना फोंदोरकली रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा कैंपिंग पिकनिक तौबा अथिंग बथामख्रे पॉपी यान बचतपदा मांखिबा पर्सनल फंगनना बथिबियु हाइना एसोसिएशन की माइकेदगी थमलकली रिपब्लिक डे नुमित टोटल शटडाउन लाउथोकले हाइना असुकी माइकेदगी फोंदोखरे सुभाष चंद्र बोस न लौरंबा थौदांग काउथोकपा चुमलोय हाइना एमएलए थोंगाम शांतिना फोंदोखरे कंबाइन फोर्स की पर्सनल सिंगना पोपी पांबी सिंग लेप्तना यानथले अमदी फेब्रुआरी फावबदा वाटर एम्यूजमेंट पार्क मियामदा सिनरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीख्रे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइसोमना तराम नोक्चुरी ngasi फाइरेन गी हुमनी पानबा इंग्लिशिंग अनि कुनगा हुमदोय जनवरी गी तारीख कुनगा मरी लेबाबोबा नुमित असिगी मरुओइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी मणिपुर दा हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेतगी हौजिक फावबगी ओइना फंगलिबा ख्वाइदगी नौबा रिपोर्ट की मतुंग इना मणिपुर गी अपुनबा उमंगी सरुक्तगी लम स्क्वायर किलोमीटर 794 मांगख्रे हाइबा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की डाटा सिंगदा फोंदोकले आरटीआई की खुथांगदा मणिपुर लेंगा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फंगबा रिपोर्ट असिगी मतुंग इना हौजिक फावबगी ओइना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की ख्वाइदगी नौबा रिपोर्ट असि कुमजा लिसिंग अनि कुनगा माथोय की रिपोर्ट असिना ओइरी हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि 13 दा मणिपुर की ओइना उमंगना कोनबा मफम असि स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरागा तरुक समापन मौबुद्रा ओइरमखी हाइबा लम असि मणिपुर की अपुनबा लम लिसिंग कुनगनिथोय चहुम कुनगा तरेत स्क्वायर किलोमीटर असिगी चादा हुंबुद्रागा तरुक दशमिक अमनी अदुबो कुमजा लिसिंग अनि तरागा मंगाददी उमंगी सरुक असि स्क्वायर किलोमीटर मौबुद्रागा हुमदोय हेंगलक्तुना स्टेट असिगी अपुनबा उमंगी एरिया असि स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरा तरेत सुमना मरिफु हुमदोय ओइखिबनी कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेतसु स्टेट असिगी उमंगी सरुक असि स्क्वायर किलोमीटर चनीगा हुमफुमदोय हेंगलक्तुना सही असिदा पुनबा उमंगी लम स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरा तरेत चहुम निफुगा तरुक ओइखी अदुबो कुमजा लिसिंग अनि तरागा मापनदगिदी लामै चाकपगी थौदोक तोइना थोकपा अमदी उमंगी लम कोकथोकपना मरम ओइदुना कुमजा लिसिंग अनि तरा तरेता लैरंबा अदुदगी स्क्वायर किलोमीटर सामब्रिगा मौबुद्रागा मापन दशमिक अमा हंथदुना स्टेट असिगी अपुनबा उमंगी लम असि स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग तरा तरुक चनिपात निफुगा हुमदोय दशमिक मापनदा हंथरखी लोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनगा माथोय दसु उमंगी लमगी सरुक असि स्क्वायर किलोमीटर
chani nifuga nipan dasmik mapan hantharaktuna state asigi apunba umangi lami square kilometer lising tarataru chaunga mabudraga nipanda lairi maramasina state asigi oina apunba lamgi manungda chada humbudraga mari dasmik ahum mari di umangi saruk oiri Amaromda kumja lising ani taraga nipan taraga mapandagi state asida lamai chapagi thaudok thokpagi sang lepalaitana hengalaktuna kumja lising ani kunkunga mathoida state asida khwadigi masing yamna lamai chapagi thaudok thokki haide lenga ki forest department ki official record ki matung ina haukiba kumja lising ani gi Mars thadagi lising ani ahum gi Mars tha fawbada state asida lamai chapagi thaudok Lising aniga sumna kunga manga thoki kumja lising ani ahum dagi lising ani mari phawbadana lising manga chani nifuga taret kumja lising ani mari dagi ing lising ani manga phawbadana lising amaga chahum sumna taruk kumja lising ani manga dagi taruk phawbadana lising manga chani pan humbudraga humdoi kumja lising ani taruk dagi lising ani taret phawbadana lising ani ga chamapan tara humdoi kumja lising ani taret tagi lising ani nipan phawbadana lising ani ga chama humbudraga taret kumja lising ani nipan dagi lising ani mapan phawbadana lising manga ga chamri subna ama thoki kumja lising ani mapan dagi lising ani tara phawbada lising mari chahum yangkhai kumja lising ani tara dagi tara mathoi phawbadana lising ani ga chaunga kunthraga humdoi kumja lising ani tara mathoi tara nithoi phawbadana lising mari ga chani mari phuni thoi kumja lising ani taraga ni thoi dagi tara humdoi phawbadana lising ahum ga sumna maubudra kumja lising ani tara humdoi dagi tara mari phawbadana lising ahum chama nifuga taruk pawasi makhata na pijari kumja lising ani taraga mari dagi taraga manga phawbadana lising mari chahum humpuga mari kumja lising ani taraga manga dagi tara taruk phawbadana lising amaga chamapan humpuga taruk kumja lising ani taraga taruk dagi tara taret phawbadana lising amaga chatret yangkhai mathoi kumja lising ani taraga taret dagi tara nipan phawbadana lamai chakpagi thaudok lising ani chatret mabudraga nipan thoki asumna kumja lising ani dagina lising ani tara nipan phawbada state asida lamai chapagi thaudo asi sangchatta lising amadagi lising mari phawbi changda thokpa thengnaramki adubu kumja lising ani taraga nipan gi Mars dagi mathangi chahi ing lising ani taraga mapan gi Mars tha phawbada state asida lamai chapagi thaudok lising manga chanipan kunga mari yawna thokpa thengnakhi Masigi matung kumja lising ani tara mapan lising ani kundana hena wangkhalaktuna lamai chakpagi thaudok lising nipan sahum humbudraga nithoi thoki loinana kumja lising ani kunga mathoida state asigi record ta khwadigi masing yamba oina lamai chakpagi thaudok lising tara taruk chatruk taraga mapan thoki adubu covid laichet manung haukiba chahi ing lising ani kunga mathoi dagi lising ani kunga nithoi gi Mars asi phawbadadi lamai chapgi thaudok asi khara hantharaktuna lising taret chahum marifuga taruk thoki hairiba lamai chapgi thaudok sing asi satellite imagery gi matengna laingaki mari leinaba loisangna record tawduna phongbani asigumba lamai chakpagi thaudok amamamda yamdrabada umangi lam hector manga gi mathakta chakpa ngaktani haidi asumna sahi khudingi lam hector lising kaya lamai chakpa sina maram oiduna state asigi umangi saruksu lepalaitana hantharakli hainasu paw asina makhatari ningsingba yabadi lamdam asigi chingi district singda paktaknana umang kokthokhtuna popi thare haiba khanglakpadagi Manipur lengak asinasu war on drugs ki makhada araiba pangal sisinaduna popi pambi yanthatpagi thabak hauzik chatharibani
State asigi lawpham kananabagidama khul khudingmakta khunjasingna yum sagadaba mafam amamam khandoktuna housing site haina tongana thambiro leingakna sel puthokuna flat ki mawongda building saranaba khanaba hore leifam chandre haina labukta yum sabiraganu leingakna sagadariba building asida leifam piragani haina Chief Minister Nongthomba Birena phongdokre Wafam masingarang hangang Assembly Constituency gi manung chanalayba Maibakhulda MLA Local Area Development Fund gi makhada naungna saba Maibakhul Community Hall Sangabada Chief Minister na phongdokhibani lenga asina miyam gi yaifananaba paikhalakpa thabak thoram singbu political party kharana nathaiba manba thawong chathaba sina sangsilakliba miyam gi ihau asibu thintha hangadaure Maram maduna asigumba party kharana lengaki yaifa thorangi mayokta yelakpa amata lengakna amadi party na awai akhum tauraroi henjilaklagana logi mateng lauragani lenga sinadrakki mayokta senja thumjagi mayokta aikhoigi saktam kanjananaba umang kananaba tungi mirol kananaba amatoina punsinbagi sangsilakliba ihau asida chahi kunthra hena Power Pairam Laba Kangbuna Lengaki Mission Asibu Nathaiba Manba Thawong Chatharakpa Thengnei Lengak Paiminariba Amadi BJP gi Chatminariba Worker Singna Sigumba Political Party Kharagi Thabak Thawong Asidagi Lapthoksi Makhoina Nganglak Sanglakpa Amata Pakhum Pibiganu TV discussion dasu maram chadaba topic ta khanagadaba oiragadi saruk yabiruganu Lengaki mingchat thiba yaba mafam yauraklagana Logi thongda thengnaragani makhuigi thawong khara asina lengakna sangsilakliba mission asida akaiba pirakpa amadi thintha hanba yai haikhi khunai amada chawkha thaurangi thabak paikhatpa haibasi tangai phade adubu hena maru oiribadi aikhoi hingba aduni aikhoi hingdrabadi chawkha thaurangi thabak paikhatlubagi kanaba leiroi sahi taret khuntakpa matamda lanjena khiba aduda aikhoigi phurup asi mutkhiba tare haina Maharaj Gambhir Singhana British ki mateng lauraga awa tanthoknaba honakhi adubu British nasu inthok pikhi adubu lamdam asigi lanmi chawnga khakna lan hauraga awa tanthokhiba aduna aikhoi ngasi hingbani haikhi Manipur gi haugalakliba lairik laisu hairaba naha singi wakalda sel leitrabadi lengaki thabak tauba phangloi haibagi wakal ama phauribasi thadoklasi tungi mirolna lairik phajana paduna competition taurabadi lengaki thabak phangani haibagi wakal phauhollasi haina Rural Development and Panchayati Raj Minister Waikem Chana phongdokre yumnang kaithelda leiba Yumnam Laikai Dalaiba Mahaki Yumda Pangthokiba Handakta Rural Development and Panchayati Raj Department ki Office Assistant Nifuga Mapan Stenographer Taret Driver Taret amasung Pion Kunga Mathoi Puna Post Marifuga Mari Longnanabagi Sangyengda Mai Pakraba Candidate Singna Minister Bu Taubimal Khangba Utpa amasung Thaujal Nibagi Thoramda Minister Khemchana Makhatana Hai Department Post Marifuga Mari Launanaba Recruitment Adu Haugalakliba Lamdam Asigi Lairik Laisu Hairaba Naha Kayagi Pawasi Makhatana Pijari Hai singba adu yenglaga manung mapan phawna uba maongda recruitment adu pangthokhibani loinana mamangi sahigi December 15 ta pangthokiba Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee gi mapok numita pangthokpa Good Governors Day numita hariba recruitment adu gi phal lauthokhibani Chief Minister na DP amasung Finance Department pairibani thabak singasi yamna manung mapan phawna launanaba honabada Chief Minister na Good Governance Day numita haidok khinaba khangalakpagi matung ina numit aduda recruitment adugi phal lauthokhi mamangda sosigumba manung mapan phawna uba maongda thabak tawramgani haibagi thajaba lei adubu handaki recruitment asi yamna tasengna pangthoktuna masagi merit
लेजबा मियोय सिंबु खनबा सिदा नुंगाइबा फावी मसी यामना अफबा खोंथांग अमनी हाइखी तुंगी हौगलइबा इचाइसु मयामगी वखलदा सेल पीद्रबदी लेंगाकी थबक तौबा यादबगुम फावरिबा वखलोन असी होंदोकपा ngamlagani लाइरिक लाइसु फजना हैरबदी अमसुंग इसाना कंपटीशन की वखलोन अमदा लैरबदी सोइदना लेंगाकी थबक फंगनी हाइबसी ngasiगी कैंडिडेट सिंग असिना खुदम ओइरबनी हंदक यामना मनुंग मपान फाउना उबा मवोंगदा चथखिबा रिक्रूटमेंट असिदा खल्लबा एम्प्लॉई सिंगना कथोकपगा लोइनना थबक तौदुना मतुंग तारकपदा लमदम असिदा सेंजा थुमजा लेतबा लमदम अमा ओइहननबगी लमयानबा ओहेलसे लोइनना मखोइना हेना थमोइ सेंगना लमदम असिगी मियामगी थबक तौगनी हाइना फोंदोखी स्टाफ सिंग अदु मसा मसागी डिस्ट्रिक्ट ता हाना पोस्टिंग ताबगी खुदोंगचाबा पीननबा खनबा लै लोइनना डिस्ट्रिक्ट अदुदगी हेलकलगा मखोइ अदु मनुंग मपान फाउना उबा मवोंगदा पोस्टिंग पीगनी हाइखी नखोइना खुदम ओइरगा थबक फजना तौदुना सेंजा थुमजा लैतबा स्टेट अमा ओहेनबदा थौदांग लौमिनसी हाइनासु फोंदोखी लेंगांगना पोपी थारिबा मफम सिंग यानथननबगीदमक फाइसी खुलदगी खरा चटलगा लैबा इंडो म्यांमार बॉर्डर मनाक्ता लैबा अरान तोफकी सिंग द विलेज डिफेंस फोर्स BDF पर्सनल अमा मांगकिबदु लेंगांग नाकनबा मिडियंग संगदुना फंगननबा थिबियु हाइना ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी MD इद्रिसना फोंदोरकले ngarang Manipur Press Club ta pangthokhiba pawmising unabada mahakna haiba miyoi asi thobal okram maning lekaidagi ningombam premananda apokpagi ming dinakawi miyoi asi lengang na hauji war on drugs ani suba saruk sigi ama oina popi cultivation tawriba mafam sing maru phangna muthanaba chatkhiba khongchat amada mangkhibani masigi khongchat asi tha asigi taraga taruk-tagi chatharakduna lakpani mafam khara yanthaluraba matungda tha asigi kunda faisi khulgi uran tof hairiba mafam asida makhoigi timadu numidagi pung mapalom tarakpa dwaida thungkhibani makhoina chak chaba toklaba matung mayam tumnaba haukraba matung ahing nongyai pung ani khara helakpa dwaida en premananda hairiba BDF personnel asi thiba phangkhidabani haina phongdokli Indo Myanmar border pillar IT1 gi manak nakna kwakta khunau mapada BRTF na ngangphai sambal khari basida Manipur gi lam gi saruk lomda meter kunthra rom sangsilaklaga khajil lakle haiduna khunja singna sambal khabagi thabak thingduna leirakhiba mafam aduda Manipur gi TAN Hills Horticulture Minister Letpau Hokimna chattuna yangsinkhre mahaki khongchat asida Technopal gi DC Yumnam Ranjan SP V Koling Yamang ADCL Bobby amasung BRTF ki OC Manish Puinasu yaukhi chaye nariba mafam sing asida punna yengminaraba matungda yanaba puraktriba phawba thabak lepa haina amata oina yanakhre haire Manipur Lenga ki Secretariat Education is Department of Program Officer RTE Taraga Humdoibu MES Grade 2 amasung Assistant Program Officer RTE Taraga Nithoibu MES Grade 3 oina absorb tawhannanaba December Taraga mapanda thokiba order High Court of Manipur na sana handana thamkhre loinana respondent singda counter affidavit pikhalaknanaba court na khangankre Manipur Government Services Federation na petitioner oiraga tharakiba writ petition ga mari leinana Justice Ahanthem Bimol gi single bench da hearing chatharaba matungda interim order adu pikhibani hairi
इंडिया की लेंगाक लोनबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मखोइगी रिपब्लिक डे नुमित जनवरी 23 असिदा मणिपुर पुंबदा अयुक पुंग 3 तगी नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फावबा पुंग 12 की टोटल शटडाउन लाउथोकले शटडाउन असिगी मनुंगदा लाइनिंग लाइसोन अना लायेंग पाव इगी थबक अमदि तंगाई फदबा अथु अकाई ओइबा थौरम थौगाई सिंगिदी कोमथोकनी हाइना एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेपाक असुकना फोंदोरकली हाइंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनलाइबा अवांग पोसंगबम खुनौगी थेंगू चिंगजिनदा नौना सेमगत सागलिबा एम्यूजमेंट कम रिक्रिएशनल पार्क ngarang chief minister and birena hakthengna chatuna yengsinkibaga loinana park asi lakliba february gi aroiba cheol phawbugi manungda loisinduna miyamda sinaragani haina phongthokre yengsin khongchat asiga mari leinana chief minister na hai hauji akanba mawongda semgat sagatliba park asida hapkadaba machang mathum yambana loisinba ngamdana leiri adubu ahenba work agency thajinduna mathang tha February की अरोई बचेओल फावबदा सोइदना लोइसिलगनी लुपा क्रोर निफुरोम संग सागली पाक असी PPP मॉडल दा चलाइगनी मसिगी मांगोइनना अतोपा स्टेट सिंगदगी एक्सपर्ट कौरगा पाक असी मतौ करमना चलाइगदगे हाइबगी मतांगदा लमदम मसिगी मियोइसिंगदा ट्रेनिंग न सिंगबसु पीरगनी GST लाकपदगी स्टेट की रेवेन्यू असी हानदगी सरुक अनि हेंगतपा ngamle हौजिक लेंगा असिना रेवेन्यू की मतंग दखनबा मिटियंग थमलिबा सि फॉरेन लिकर योनबगी मतंग असिदनी हिरम असिदा एक्सपर्ट सिंगी मोट ताथोक तासिन तौनदुना खनबसु लेरे हाइरे स्टेट की रेवेन्यू सु हेना लाकपा अमसुंग इलीगल ओइना हक्सांग द काय हेना सोकनिंगाई ओइबा माओंगदा सुंगलिबा यूसिंग मपुंग फाना लाक्सिननबगी मतंग द लेंगा असिना थौरांग पाइखलगनी ट्रांसपोर्ट अमसुंग फॉरेस्ट न चिंगबगी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स न सिंगबसु लौननबा लेंगा असिगी थौरांग लेरे G20 समिट की मतंग द पल्लदुना महाकना हाई मथंग थादा पांगथोकदरिबा G20 समिट की मतुंगददी स्टेट असिगी तोंगान तोंगानबा सेक्टर दा अचोबा सेनफम कया थादरकनी हाइबगी थाजबा चाउना लई G20 दा यावरिबा लेबाक सिंग असि मालेमगी इकोनॉमी सादा हुंबुद्रागा मंगा पाइरिबने हाइरिबा लेबाक सिंग असिगी मिफम स्टेट असिना युम्बु ओइबा फंगबा हाइबसी लाइबक फबनी G20 की मिफम असिगी मतुंगददी स्टेट असिदा अचोबा सेनफम कया इन्वेस्ट तौरकनी हाइबगी पांदम थमली मरुओइना इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेल्थ एजुकेशन अमदी टूरिज्म सेक्टर न सिंगबसिंगदा चाउना सेंथांग थादरकनी हाइबगी थाजबसु थमली हाइना चीफ मिनिस्टर ना मखाताना फोंथोखी मणिपुर की तांखुल फुरुप सिंगी नुपी मयाम की लूप तांखुल वुमेन यूनियन तांखुल सनाउलोंग की अपुनबा टीम अमदा पोपी यानथनबा थंगहाई चामगा यांखै अमदी चाना थकनबा अमदी चथोक चसिंदा मतेंग ओइननबा हाइदुना सेल ओइना लुपा लाख अमा ngarang मणिपुर लेंगा की CAFNPD मिनिस्टर लेसांग थेम सुसिंद्रोदा खुसिनखरे न्यू सेक्रेटरीट लेबा मिनिस्टर की ऑफिस दा पांगथोखिबा सेल अमदी थांग खुसिनबगी अचंबा थौरम असिदा मिनिस्टर ना हाई लमदम असिगी तांखुल फुरुप की नुपी सिंगना तुंगी हौरकलिबा नहा सिंगी दमक खल्लगा पोपी पांबी सिंग मांगहनगनी हाइना थोगलकपासी नुंगाइबा फावी मसिना मणिपुरदगी ड्रग मरु फंगना मुथतपा हाइबा चीफ मिनिस्टर की मंगलान मंगफाउनगनी
popi pambi yanthatpagidamak chathariba tangkhul sanau longgi timna chana thaknaba amadi transportation gumba mateng pangbiu haina lakpadagi mahaki maikidagi sel oina lupa lak amadi lengakta donate tawriba thangai chamaga yankhai amasu piduna mateng pangbani loinana CM gi manglan oiriba war on drug asida phurup amagi nupi pumnamakna hauраklaga mateng panglakpasi yamna nungai hena thokpiraklagadi war on drug hena mai paktuna Chief Minister gi manglan oiriba drug maru phangna muthatpasi ngamlagani haiki Amaromda thoromasiga mari leinana tangkhul sanaulonggi Finance Secretary Sopem M Kena Urkhul District ki Khama Som amadi atai village singda poppy plantation khaktada lam hectar chaunga marifu mathoi oiri masigi manungda lup asina tangkhul volunteer sing punsinduna tangkhai amadi yanthatpa ngamkhre haina phongdokhi Handak khawpum lambi da thokliba laibak thiba thodok amada school amagi oja amadi mahairoi yaungna mioi mapal laikidaba mafam aduda Uttra Sanglen phamnaiba singna laigi oiba tawphadraba thabak sing tawbinanaba haijari haina Rajya Sabha gi MP su oiriba iningthau Sana Jawba laisembana phongdokkhre Sana konungda ngarang pangthokpa angom ningthau khutsinabagi thauramda Sana Jawba laisembana hai Konungi oiba chahi amagi manungda tangai phadana tawdaba yadaba thauram asi chawrakna humpu romni hairiba laigi oiba thabak thauram asi pangthokpada mapung phana saruk yaba ngamlaktaba matangsu yaudaba nate leiba kisu tawdaba yadaba amadi MP amasu oibana chattaba yadaba thabak kaya amasu leibana mapung phana saruk yaba ngamlaktre asigumba tanjada mahaki mahut mareng sinbo oina angom ningthongna silambani adubu hauji angom ningthaugi oiriba angom amubagi haksangi phibam chonjilakpa amadi chahi yamsilakpa asina mahaki mahutta mahaki machanupa angom poireitonda sinabani nongna angom ningthau oiraba angom poireiton yamna naha oiriba amadi matam sangna mahaka loina duna laklaba miyoini makhatana laibaki oiba thabak thorom kiyada thawai hakchang yauna tawrakani haibagi thajaba lei haiki nakal amaromda handak laibak thiba thodok amada school amagi oja amadi mahairoi yauna miyoi mapal laikidaba mafam aduda sana konungi oiba laigi oiba tawphadraba thabak sing tawbiyu mahak sulambi duda halakpada mafam adu yaurakpada gari yarakhidaba laiki maram aduna mafam aduda laitingi oiba kari asoiba leibage haibadu sana konungi phamnaiba singna yengchinduna tawpham thokpasing tawhaningi haina phongdokhi Yum da hauriba haira sing asi kana bahiram kyada sizinaduna senthok lambi lainanaba honasi haina NCUI Project Coordination Committee Manipur gi chairperson Jina Posangbamna phongdokkhre Taren Pokpida numitari nichumna satharakpa skill development program gi manung chana food processing training loisinbagi thoromda Jina na hai NCUI na pamjabasi thabak ama tawada profession oina changchin baduni aina pamjaba aduda thabak ama oina mai pakna sangsin baduni ngasi phawba food processing gi yauna hiram kayada nupi singda training kaya piduna kanaba pikhre masigi manung chana ngasigi food processing asisu amani matam gi oina phangba haira singasi kanaba hiramda sijinaduna senthok lambi ama oinanaba honabani maram aduna training aduda saru yariba singna training asidagi kanaba phanglaba matungda haira sing kanaba hiramda puthokpiu haiki loisinbagi thoromda United Development Club Taren Pokpi gi Secretary and Mangijaw NCUI Women
कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोजेक्ट इम्फाल वेस्ट की प्रोजेक्ट ऑफिसर बी जयाश्री अमदी ट्रेनिंग असिगी इंस्ट्रक्टर ओइखिबा खागोकपम बिनासु सरुक याखी। यूनाइटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर URC की मखादा लेरिबा रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंह ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना यंगसिनबगी खोंगचत मखा चथरकपा ओइना ngarang tongan tongan ba mafam singda leiba rehabilitation center sing yangsinkhre haina amuko gi secretary public city Laisram Krishna Chandra Khumana thadorakpa cherol amada phongdorakli ngarang satkiba yangsin khongset asigi manung chana Imphal East ki top awang lekai da leiba yening de addiction and rehabilitation center Imphal West ki gari awang lekai da leiba inungan drug de addiction and Rehabilitation Center Imphal West की मनुंग चन लाइबा Pure Century Addiction and Substance Use Disorder Treatment Center अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लाइमनाई मनाक्ता लाइबा सुमथोक हौसी ड्रग डी एडिक्शन कम Rehabilitation Center थिनुंग गई हारिबा सेंटर सिंग असिदा चतुना अमुको की टीम मदुना इनमेट सिंग अमदी सेंटर सिंग असिबु लिंखलिबा मियोय सिंगसु उनदुना वारी वताई सानखी हाइरे सिंगोल लमलेन कनबलुप CLKL ना कोनबा मफम सिंग निंगेल ककमयाय चंद्रखोंग लैरोंगथेल पित्रा फंजाखोंग अमदी मालोम न सिंगबा मफम सिंगदा लौ उबा महै मरोंग थाबन चिंबगा मरी लेनदबा मखल अमतगी सेमगत सागतपगी थबक तौबीगनु लेंगा की मरी लेनबा लोइसंगनसु सेमगत सागतपगी अयाब पीबीगनु हाइना CLKL की सेक्रेटरी जनरल सनातन सोरोखाइबमना फोंदोरकली मखा तारकपदा मपान गयब पाव खरदंग पिजरे लेबा असिदा बीजेपी नलुसिंगबा लेंगाक लाख्रबा मतुंग लेबा असिगी इकोनॉमी की फिवम का हेना सोक्सिनख्रे हाइना समाजवादी पार्टी की चीफ अखिलेश यादव ना मराल सिरखिबगा लोइनना लाखलिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरीदा पांथोकदोरिबा लोकसभा मिखलदा लेबा असिगी मियामना बीजेपी बु दिल्ली दगी तांथोख्रगनी हाइना फोंदोख्रे कांग्रेस की हानगी प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना लुसिंगदुना हौजे हौजिक चलिबा भारत जोड़ो जत्रा की खोगजता काश्मीरी पंडित कयाना सरुक यादुना राहुल गांधी दा मखोइना थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंगी मतांगदा पाउदम खिबगा लोइनना राहुल गांधी बु काश्मीरी पंडित सिंगना खुंदादुना लेरिबा मफम सिंगदा लाक्तुना यंगसिल बिननबा हाइजरख्रे हाइरे मध्य प्रदेश दा ngarang यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ना तोंगा तोंगानबा लंबी की प्रोजेक्ट कया लॉन्च तौखिबगा लोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी फावबगी मनुंगदा मध्य प्रदेश की लंबी थोंग सिंग US का मानबा माओंगदा सेमगतकनी हाइख्रे ममांग सही की अक्टोबर 19 दा गुजरात की मोरबीदा लैबा थोंग तत्पगी थौदोकता मियोय चामगा 35 सेहनकिबा अदुगा मरी लेनना पुलिसना सेथरकिबा इन्वेस्टिगेशन की सरुक अमा ओइना थोंग अदुबु सेमजिन साजिनबगी थबक चथकिबा ओरेभा ग्रुप की मपु फाननबा वारेन इशू तौख्रे महाराष्ट्र की ओइना पांथोकदरिबा सिविक पोलदा अहानबोइना शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ना प्रकाश अंबेडकर की भनाचित बहुजन अगादी BVA गा पुन्ना चनमिनरगनी हाइना
महाराष्ट्र की हाना की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ना फोंदोखरे महाराष्ट्र की मनुंग चनबा गणेशपुर विलेज लैबा स्कूल अमदा हौखिब चही अनिरोम असिदा सुमनतगी महिरोय अमदगी हेना लैरमदबा थेंगनख्रे हाइना रिपोर्ट सिंगदा फोंदोखरे रिपोर्ट सिंग असिगी मतुंगिना वासिम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा गणेशपुर विलेज दा मियोय चामग यांखैरोम लई हाइबा मफम असिदा गवर्नमेंट स्कूल अमसु लई अदुबु स्कूल असिदा हौखिब चही अनिरोम असिदा महिरोय अमखक्तमक लैरमखिबने हिरम असिग मरी लेनना जिला परिषद प्राइमरी स्कूल असिदा ओजा ओइबा किशोर मनकरना फोंदोखिबदा स्कूल असिदा महांगना हौखिब चही अनिरोम असि ताकपि तंबिदुना लागली अदुबु स्कूल असिदा सुमनतगी महिरोय अमखक्तमक लई अदुगा ओजासु मतोमतनी अयुक पुंग 10 मखाइदगी नुमियुंग पुंग 12 फावबा स्कूल की ओइना लैजरिबा चना कांगलोन सिंह खुदम ओइना नेशन एथेम महिरोय अदुदा सकहल्ली अमदि क्लास सांग नाइना चथै हाइखी लेबा असिदा हौखिबा पुंग कुनगा मरीदा कोविड-19 लैना लाइचत के अनोबा केस मबुद्रागा मरी थेंगनखिबगा लोइनना हाइरिबा मतम असिदा लाइचत असिना मरम ओइरगा मियोय अनि सिहनखि हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्टा फोंदोकली बिहार की सिवान डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बोधपुर सब डिविजन कोनबा मफम अमदा हु चेनबा यु थगलुबदगी मियोय अहुम सिखिबगा लोइनना अतोपा मियोय 8 लाइकनदुना लैरी हाइना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना फोंदोखरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना फोंदोरखिबगी मतुंगिना नहान नुमिदांग पुंग 8 लोम तारकपदा सिवान की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा मियोय 10 पुखतखि मखोयगी पुक्ता नाबा वनिंगबा फावबा अमदी हाइनिंगदबगी खुदम सिंह थेंगनरकपदगी हॉस्पिटल दा पुखलखिबनी सिवान हॉस्पिटल दा मखोय 10 पुखलखिबगी मनुंगदा अमदी सीना पुखलकले हाइना डॉक्टर सिंह ना फोंदोरखिबनी अदुगा अतोपानीना पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा मखाताना ट्रीटमेंट चथननबगीदमक पुखलकपदा लैखिदबनी अतोपा 8 अमदी हौजिकसु सिवान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकनदुना लैरी पनबा याबदी हौखिबा कुमजा 2013 तगी बिहार ड्राई स्टेट ओइना लाउथोखिबने यामना तांगना थोकपा थौदोकसिंगी मनुंग चना मसाना मसाबु यूनाइटेड अरब इमिरेट्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल नि हाइजबा मियोय अमना लैबा असिगी कोनुंग दिल्ली दे लैबा ममिंग लेरबा होटल अमदा था अहुम लोम लेरमलबा मतुंग होटल की बिल सेंगदोकलमदना चेनखिबा मियोय पुलिस न फाबा ngamkhre दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मतुंग इना मोहम्मद सारिफ चही 94 कौबा मियोय असिना UAE गवर्नमेंट की ऑफिशियल सादुना दिल्ली दे लैबा लीला पैलेस होटल दा ममांग सहीदा था अहुम लोम लेरमखिबनी महा कर्नाटका की दक्षिण कनाडा दगिनी महांगना होटल अदुदा लेरमबगी अपुनबा बिलना लुपा लाख कुनगहुमदोय लिसिंग निफुगु तरुक चामब्री 13 नि हाइरी था अहुम लोम होटल दा लेरमलबा मतुंग होटल की ऑथोरिटी सिंह खंगंदना महाक तुमिना मफम मदु थादोक्तुना चेनखिबनी मदुगी मतुंग था असिगी 13 दा मसाना मसाबु लीला पैलेस होटल की जनरल मैनेजर नि हाइजबा अनुपम दास गुप्ता कौबा मियोय अमना सारोजिनी नगर पुलिस स्टेशन दा कंप्लेन तौरखिबनी कंप्लेन असिगी मतुंग इना दिल्ली पुलिस ना IPC की सेक्शन 419 बाय 420 बाय 380 की मखादा केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजिनबगी थबक चथबा हौरखी हाइरे लेबा असिगी अवांग नोपोक थंगबा सरुकता लैरिबा स्टेट खरगी मिखल मतम नक्सिलखी बगलोइनना पॉलिटिकल पार्टी अमदगी अतोपा पार्टी अमदा मेंबर सिंह सोंगथोक सोंगसिन तौबगी चांग हेंगलकली मथंग थागी तारीख 23 ता पांगथोकननबगीदमक मतम लेपख्रबा मेघालय असेंबली मिखलगी मतम नक्सिलकपगा लोइनना स्टेट असिगी सीनियर पॉलिटिशियन सु ओरिबा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की MLA सालेंग संगमा पार्टी दगी तोखिबगा लोइनना MLA फमदगी पोथाख्रे
मथंग थागी अरोइबा सरुकता पांगथोकदोरिबा नागालैंड स्टेट असेंबली मिखलदा जनता दल यूनाइटेड ना यामद्रबदा सीट कुंदगी तादना लंबा तौनरबा याना लैरे हाइना पार्टी मनुंगदगी फंगबा ऑफिशियल ओइबा रिपोर्ट अमदा फोंदोरकली। त्रिपुरा की हानागी चीफ मिनिस्टर सु ओइरमलबा बीजेपी राज्य सभा की एमपी बिप्लब देव कुमार ना फोंदोखिबदा मथंग थादा पांगथोकदोरिबा स्टेट असेंबली मिखल असिदा स्टेट असिगी मियामना कांग्रेस अमदी सीपीआईएम बो परा तंबिबो ओइना स्टेट असिदगी सोइदना तांथोखरगनी हाइख्रे। मथंग थागी अंगन बसरुकता पांगथोकदोरिबा त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की मांगोइनना स्टेट असिदा वायोलेंस की ओइबा थबक थवोंगसिंग थोक्तनबा पुलिसना होटनरबसु मपुंग फाना माय पाकपा ngamdre अमरोमदा कांग्रेस वर्कर द अटैक सथकी हाइबगिदमक बीजेपी की कोऑपरेटर अमा याउना पुना बीजेपी वर्कर मरी पुलिसना फाख्रे। पुलिसना बीजेपी की वर्कर मरी फाख्रबा मतुंग बीजेपी ना फाइल तौरखिबा कंप्लेन अमगी मतुंग इना कांग्रेस वर्कर अदुसु पुलिसना फाजिनख्रे हाइरे। पाकिस्तान पॉलिटिकन की तंग तादब फिबम अमदी बिजा सिंह थिंथबना मरम ओइदुना कुमसी की निंगथम थादा गिलगिट बाल्टिस्तान जीपी चतुना मालेम की ख्वादिगी वांगबा चिंग खरा काबा पामलिबा मपान की चिंकारोय सिंगी थौरांग सिंह फेल ओइबगी फिबम द लाकपगा लोइनना सीजन असिदा मपान की माउंटेन एक्सपीडिशन अमत्ता लमदम असिगी चिंग सिंग काबा लाखिद्रे हाइरे। कुमसी की निंगथम थागी का हेन इंगबा फिबम अमदी उनकना ताबना मरम ओइदुना हौखिबा चेयोल अनि की मतमदा अफगानिस्तान दा नुपी अमसुंग आंगांग सिंग याउना यामद्रबदा मियोय चामगा सुमना मरी सिख्रे हाइना निंगथौकाबा नुमिता तालिबान लुसिंगबा लेबा असिगी गवर्नमेंटना फोंदोखरे। रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसबीआर ना निंगथौकाबा नुमिता यूक्रेन बु लेबा असिगी मफम क्यादा लैरिबा न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिंगदा नोंगचुपलोमना सप्लाई तौखिबा डिप्लॉय तौई हाइना मराल सिख्रे। अनोबा स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी की मतंग यूनाइटेड स्टेट्स का वारी साननबगी अनोबा तारीख लेप्ट्री हाइना निंगथौकाबा नुमिता रशियाना फोंदोखरे अमसुंग यूएस बु नाकल अनि की मरक्ता उंखनबा हेंगलहली हाइना मराल सिरी। अनोबा जेनेरेशन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिंह यावरबा रशिया की लैंड की जहाज अमा लाकलिबा फेब्रुवारी दा चाइना अमसुंग साउथ अफ्रीका की नेवी सिंगापुरना एक्सरसाइज पांगथोक मिनरगनी हाइना रशिया की स्टेट एजेंसी तासना हाइरे। लिबियाना हौजिक मायोकनरिबा क्राइसिस माय पाकना थेंगनबा ngamnaba मालेम पुंबना मतेंग पांगनबा यूएन सेक्रेटरी जनरल की लिबिया की ओइबा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल्लाये बाथिलीना हौकिबा नोमाइजिंग नुमिता अपील तौखरे। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल ओइबदगी निंगथौकाबा नुमिता लेबा असिगी मियोय मिलियन कया मैगी खुदोंगजाबा फंखिद्रे हाइना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ना फोंदोरकली। हौकिबा थांजे नुमिता इराक की सलाउद्दीन प्रोविंस दा चथकिबा एयर स्ट्राइक दा सिकिबा मिलिटेंट मंगा सुरे हाइना इराक की मिलिटरी ना फोंदोखरे। जनवरी की अहुम सुबा चेयोल दा लान की सैथेंग नंगलबा अरब लेबा येमेन दा माइन लिसिंग अमगा सुमना निफुगा मंगा क्लियर तौखी हाइना सऊदी प्रोजेक्ट फॉर लैंड माइन क्लियरेंस इन येमेन मसामना लाउथोखरे।
सानबगी पाउदा इंडिया ने युम्बु ओइरगा भुवनेश्वर अमसुंग लोर केलादा सथरिबा FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ngarang sanakiba crossover मैचसिंगदा माई पाक्तुना जर्मनी अमसुंग कोरिया क्वार्टर फाइनल यौख्रे ngarang sanakiba crossover मैचदा जर्मनी ना फ्रांस पो गोल मंगा अमदा माइथिबा पिरमलगा क्वार्टर फाइनल यौदुना इंग्लैंड गा सानरगनी मैच असि सानबा हौरकपदगी जर्मनी गी सानरोइसिंगना खुदुम चनबा ngamkhibadagi ahanba hapta goal mari chanki tournament asigi ngarang sanaki baroiba crossover match ta Korea na Argentina bu penalty shootout ta pansel ahum anida thoiramlaga quarter final changduna Netherlands ga lamba taunaragani ICC Men's T20 International Team of the Year 2022 gi list lauthokpada Indian sanaroi singna dominate tawkhre award asigi nupi gi kanglup tasu India gi sanaroi mari yawba ngamkhre India gi nupa cricket team 2022 da pangthokpa Asia Cup ta final sangba ngamkhidrabasu hanagi captain Virat Kohli na squad ta amuk halaktuna yamna phajaba performance utlaga game manga da run chaniga humudra ga taruk lawduna ni suba highest run getter oiba ngamkhi Kohli gi kaungam laroi doba performance asi chahi ahum gi matungda Asia Cup ki Afghanistan ga sanakiba match ta ahanba T20 international century lokhiba sina oiki mahakna Pakistan ga Melbourne da sanakiba World Cup ki ahoba match ta out oidana run marifugani thoi loramba sina khwadigi phajaba oirambani Kohli na tournament asida 50 ahum yairaga punna run chani ga mabudra ga taruk lawduna highest run scorer oiki Makok thongba T20 international batter India gi Suryakumar Yadav calendar year da run lising amagi mathakta lawba ani shuba batsman oiba ngamkhre mahangna 2022 da century ani amasung half century mapan ga loinana punna run lising amaga chama humfuga mari lawba ngamduna strike rate chamaga marifu taret dasmik ahum mari ahum oiduna makok thongba run getter oiki Suryakumar Yadav na World Cup ta punna run chaniga kunthra mapal lawraga striker red chamaga marifu mapan dasmik taruk nipan oiduna T20 international batting da number 1 oiba ngamkhibani Gujarat Titans ta ahanba oina saruk yaduna career gi ahanba Indian Premier League ki title lokhiba one rounder Hardik Pandya na 2022 season da punna run chatruk asumna tare lawbaga loinana wicket kunsu lawba ngamkhi ICC Men's T20 International Team of the Year da yawba sanaroi sing asi Josh Butler, Mohammad Rizwan, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Grant Phillips, Sikandar Raza, Hardik Pandya, Sam Curran, Wanindu Hasaranga, Haris Rauf amasung Josh Litton ne ICC Women's T20 Team of the Year gi nominee sing da Sophie Divine Simiti Mandana, Beth Muni S. Gardener, Tahalia McGrath, Nida Dar, Dipti Sharma, Richa Ghosh, Sophie Eccleston, Inoka Ranawari, amasung Renuka Singh ni list asida yauribi India gi off spin all-rounder Dipti Sharma, India ni Asia Cup lawkhibada player of the tournament ki mana phangkhibani. Handakta luisinkiba India Open Super 750 badminton tournament ta ningba kaina lehauraba Lakshya Sen yauna India gi makok thongba settler singna lebabok panumitagi sanaba haugadariba Indonesia Master Super 500 tournament ta phajaba performance unanaba pandam thamkhre India Open Badminton Tournament ta India gi campaign ani suba round da loisinkibani doubles Olympic medalist PV Sindhu amasung World Championship bronze medalist Lakshya Sen su ani suba round da maithi hoki aduga India gi makok thongba men's doubles sanaroi Sanwik Sunrise su khwang nabadagi mahaki partner Chirag Shetty ga loinana tournament asidagi withdraw tawkhibani India gi mixed doubles ki Pierre Sania Mirza amasung Rohal Bopana Australia gi city Melbourne da chanariba chahi gi hanba Grand Slam tennis tournament oriba Australian Open da quarter final yaukhre
टूर्नामेंट असिगी ngarang sanakiba mix doubles ki प्री-क्वार्टर फाइनल मैच दा इंडिया की पियर सनिया मिर्जा अमसुंग रोहल बोपन्ना ना उरुगे की एरियल बेहार अमसुंग जापान की माकोतो निनोमियाबु तरुक मरी तरेत तरुक तरामाथोई मापंदा माइथीबा पिरमलगा क्वार्टर फाइनल यौरकपने इंडिया की नंबर 1 सानरोय अंकिता रायना लेपापोकपा नुमितगी पुणे की डेकान जिमखाना दा सानागदोरिबा US डॉलर लिसिंग निफु की सेल की मना लेबा ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट ता सरुक यारगनी इंडिया की अंकिता रायना ना टूर्नामेंट असिगी नुपी की सिंगल्स ता निपान सिबा सिडेट ओइना सानागनी मालेम की हुमुद्रा माथोई सुबा रैंक ता लेरिबी जर्मनी की ताजाना मारियाना टॉप सिडेट ओइरगनी स्पेन की मकोक थोंगबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ला लिगा की ngarang anganbada sanakiba लीग मैच amada रियल माद्रिद ना एलेक्टी बिलबाओबो पांसिल अनि शुनोदा माइथीबा पिदुना टेबल के अनि सुबदा लेंगदना लाइख्रे टूर्नामेंट असिगी नहान अथेंगबदा सानाकिबा लीग मैच amada बार्सिलोनाबो गेटाफेबु पांसिल अमा शुनोदा थोइदुना पॉइंट टेबल की मकोकता लेंगदना लेबा ngamle लेबा असिगी मकोक थोंगबा रेसलर सिंगना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की प्रेसिडेंट ब्रिस बुसन सरल सिंह की मथक्ता सिरखिबा साथीरबा मराल सिंह अदु यंगसिननबा सेमखिबा MC मेरी कॉम लुसिंगबा नौबा कमिटी असिना WFI की नुमित खुदिंग की तौबा थबक थरम सिंह यंगसिलगनी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना मखोगी नुमित खुदिंग की तौबा थबक सिंह यंगसिलरोय हाइख्रे तरुकलक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ओइख्रबी मेरी कॉम लुसिंगबा नौबा कमिटी असिदा रेसलर जोगेश्वर दत्ता बैडमिंटन सानरोय तृप्ति मुरी गोंदे अमसुंग कैप्टन राजा गोपालसु यावरी पनबयाई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भूषण शरण सिंह ना लेबा असिगी मकोक थोंगबा रेसलर सिंह द सेक्सुअल हरासमेंट सथै हाइदुना लेबा असिगी रेसलर सिंह यानिंगदबा फोंदोक्तुना प्रोटेक्ट तौखी हिरम असिगी मतंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मिजेंग संगदुना WFI की थबक थरम सिंह पुमनमक सस्पेंड तौखी इंडिया ने युम्बु ओइरगा न्यूजीलैंड गा सानरिबा सीरीज असिगी अहुम सुबा मसुंग अरोइबा वन डे इंटरनेशनल मैच ngasi इंडोर की होलकार क्रिकेट स्टेडियम दा सानरगनी इंडिया ने ngasi सानगदबा अरोइबा ODI मैच असि माइ पाक्तुना सीरीज असि अहुम सिनोदा लौननबा पांदम थमले सीरीज असिगी अहानबा ODI मैच इंडिया ना न्यूजीलैंड बु रन तरागनी थोइदा थोइदुना मांगजिल थाकी अहानबा मैच दा इंडिया की ओपनर सुमाल गिलना डबल सेंचुरी लौबंगम की अनिसुबा ODI मैचु इंडिया ना विजिटर न्यूजीलैंड बु विकेट निपाना माइथीबा पिदुना सीरीज अनि शिनोदा मांगजौनना लौख्रबनी साउथ अफ्रीका टूर की मनुंग चना नहान अथेंगबदा सानाकिबा मरी सुबा मैच दा इंडिया की नुपी हॉकी टीम युम्बु साउथ अफ्रीका गा गोल अनि अनि दा ड्रॉ चटख्रे टूर असिदा इंडिया ना साउथ अफ्रीका गा अरोइबा मैच सानाद्रिंगैदा वर्ल्ड नंबर 1 नेदरलैंड्स का जनवरी 19 की अथेंगबदा लंबा तौनरगनी नहान साउथ अफ्रीका गा सानाकिबा मरी सुबा मैच दा इंडियन सीनियर टीम दा हानबोइना सरुक याकिबी वैष्णवी बिथाल पालखे गोल अनि चनखिबदगी ड्रॉ चटखिबनी सीरीज असिदा अहानबा मैच अहुम माइथीबा नंख्रबा साउथ अफ्रीका की टीम ना नोमाइजी नुमित सानाकिबा मरी सुबा मैच दा हौरकपदगी इंडिया की माइकैदा अकनबा लंबा पीखी
Manipur Cricket Association asinduna team tara tarungna group ani thongna khaidok saruk yaduna chathariba tare suba MNCA plate tournament ki ngarang sanaki bab match singda sedo thangmaiban amasung SDC laifam khunau mai pakre. District Football Association Moirang nasinduna Kwakta Public Ground da chathariba ani suba film Irabot Ningsing Second Division District Football League ngarang sanaki ba match da YSUC Phubalana Rising Star Cyclone bu ani shunoda mighty babi kre. Social Welfare Club SWC Kailagna Tara Tare Suba DSA Trophy State Invitation Football Tournament ki champion oikre Amphagi Mityang Makhada District Sports Association Kaksing na sinduna DSA Kaksing Playground da tha asigi nipandagi chatharakpa tournament asigi ngarang sanaki ba final da SWC na Sena Athletes Organization SAO Kaksing bu Pansil ahum amada maithiba pikibani. Urisha na yumbu oiduna February mga dagi mapan pauba puri da pangthokadaba nipugamari shuba senior nation softball championship men's and women da Manipur gi mahut sinduna saruk yagadaba nupa tara mga amasung nupi tara mga galoinana official taruki ming ngarang Manipur Softball Association na lauthokre. All Manipur Polo Association ampana sinduna mapal kangzaibungda chathariba kunthra nipan suba men's state level polo tournament ki ahanba semi final da ex polo club amasung MPSCB na tha hasigi kunga taret ki nuthilpung amada sanaragani. Ngarang sanaki bahanba quarter final da ex polo club na KNMM Riding School Ebu Pansil Mapal ahumda maithiba piki match asigi ahanba chakrada S Polo Club na hena laksina sanaduna Pansil manga chanki Panjal Singh asi captain P Ojit na second kunthra L Atang na second yangkhaiga mapan amasung tarukta ahum aduga L Kokesor na minute tareta chanbangam ki Amadi Arsenal makoigi title gi lamjelda hena chetsin bangam nanaba honaduna sothana leirambadagi handoklaga form taduna leriba Manchester United bu goal ahum anida maithiba pikre lesilakpada maroiba paw amona. Manipur da English singani taraga teretagi hauzik phawbada umangi lam square kilometer chatet kani fugani pan mangkhre kumjal singani kun kunga mathoi khakta da lamai chakwi gi thodok lising tara taruk chatruk taraga mapan thoki hairi lawpham kanana ba khul khuding da flat ki maong da yum sanana ba khanari haina chief minister na phongdokhre yaipha thorang da yelak pasing awai akhum tawroi haina chief minister na phongdokle Ngangphai gi sambal khaba minister letpau haukipna yangsinkre School Education Department ta anauba wathok cabinet ki warepna program officer tara humdoi amasung assistant program officer taragani thoina absorption tokhiba rule gi wangmadani haduna wakallakle high court na makoi kunga mangabu absorption tausin ki balenga ki order suspend tokre Reserve Forest Area da camping picnic tauba athing batham khre hari Sel yaugdrabadi thabak phangloi haiba khaloi se haina minister Y Khemchana phongdokhre Popi yan basat padama kiba personnel phangnana bathibiu haina association gi maikai dagi phongdorakli Subhash Chandra Bose na lawramba thaudang kauthokpa chumloi haina
Moirang East ki MLA Thongam Santina Phongdokre Amadi February fawbada water amusement park miyam da sinaragani haina Chief Minister na Phongdokre Pijariba pausing asiga loinana hojiki oinadi nungtigi phongliba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing miyam da pijaba losinjari Mityang tabiriba amadi tabiriba singbu amuka hana Pusparani laisomna khurumjari Khanghanjaba CBSE da affiliate tawraba Grace Cottage Academy Kakchingi pre-nursery dagi class 9 fawgi academy session English ani kunga humdoi kunga marigi admission form thaba haujare academy asina pijari ba khudong chaba singdi pre-nursery dagi class 5 fawgi day boarding gi khudong chaba pijari bus service da Kakching Palel Wabagai Mantak Khongjom nupi macha amasung nupa macha singi boarding gi khudong chaba su leijai makha tarakpada kumsi sahi dagi haibadi English ani kunga humdoi dagi suksoi soidana JN Sainik Amadi RIMC Rashtriya Indian Military College ta Changba yanabagi damak coaching pijagani loina lagliba April gi tang kun ga mapan dagi pangthokadoriba JNB class 6 ki entrance examination asigi damak school asigi thagadoriba angang singi damak free coaching class ama March ki tang amadagi haujaragani coaching haubagi matamna ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung ama phawba maram aduna hairiba entrance exam ase yaunaba satra satri singna school asida inform tawbiyu akupa marol gi damak 9366424189 amutang ghana 9366424189 khanghanjariba principal Grace Cottage Academy Kakching Karigumba afaba amadi anoba makhalgi anop thibada wabiraba adomna pamjaba makhalgi designed afaba makhalgi anol maithong sanaraba amasu matamga sunaraba style sing Medillion Eye Care da marangkaina leijare angang dagi horaga ahal fawbagi tongan makhalgi anop singsu fangbigani makhal khudingi lens Blu-ray blocking lens progressive lens na singba lens singsu fangbigani adongi manak nakpada leiba Medillion Eye Care Vision Center singda lakpiduna khudong chaba sing asi lobi Admission open Martin Grammar School Kakchingi Chatliba chahi English sing ani kunga humdoi kunga marigi pre-nursery dagi class 10 fawbagi admission form thaba haujari school asina pijariba khudong chaba singdi skill-based learning leads empowered smart class for class pre-nursery to class 3 Wi-Fi facility CCTV campus boarding facility for boys and girls separately Atal Tinkering Laboratory day boarding facility from pre-nursery to class 5 huge football ground bus amasung van service ki kudong chabsu pijari Wabagai Sora Palel Irengban amadi Kakching Martin Grammar School Kakchingi ozagi ahangba fam kara kaujari ahanbada English ki oja ama qualification arts graduate MA English with 2 years of teaching experience laibu oigidabani ani shubda science ahangba fam ama qualification BSc chemistry honors MSc chemistry 2 years of teaching experience laibu oja oibigidabani ahum subda computer science ahangba fam ama qualification BCA MCA with 2 years of teaching experience laibu oibigidabani mari subada multitask staff ahangba fam ani last date of submission of application 25 January 2023 akupa marol gidama contact you 9378018616 loinana 7005632751 Khanganjariba M Shamu Singh President Managing Committee Martin Grammar School Kakching